Kasamla rubda arwai lato, kalalong kabapen kre ban mi khamat ya ka India, syakarin san ya kop thai babriu kabalatip kum kamis ora international kaban long ha Antalya, Turkey. Kane kaya kop babriu, kan long ha ubenai nailur khat nyotrik, hadu risau shiterik jong unius nam. Karubda lato, kadai kanong hikai kilan met, kanong tho kabaso tanat ban le babriu, bat ban pong ikijan kinap babha. Kakubor kaya thu ba kadai kanong job kaban ningkong najela ban job ya kamis India lingba ki interview ki bala pelong bunsien na kabenta ban sya jiet sya kane karinsan ya kop babriu. Karubda kabadang arpu arsnam kerta kadai kakun jong umar rikoma arkiu lalu bat yobina lato kibana pana ler jowai. Lapan keburom ya karubda da karubaru Miss India Elite Barim kanakita Tanya Fernandez ringkat bat urubaru Mr. India Winners Chena Ram Chaudhary Nehal Patil bat Shubham Kotharkar.